Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. West Tarabosa English High School along ni thoma pharman craft demonstration lapen awareness ajai mek pedupo. No na por ke Charlie Osomaratum asontina nat sitami ke tek et akinang soda potsi pini ar koi ni phai ke por phai crazy Phuluni constituency West Tarabosa English High School along craft demonstration cum awareness program ni thoma pharman Charlie Osomar atuma phan Sabina Teron pipen amithang chepiduk pen nonakai Charlie Osomaratum asontina nat sitami tek edang jipu matha pon pen labangso ajai mek deng pon lo Labangso ajai mek along sonpli kaprek asike kithan pon lake ken bamboo embroidery textile handloom dry flowers la sonpli asike kithan ajai mek dengpo Labangso along aluhi aman pen Romid Roy handicraft promotion officer regional office Guwahati DC handicraft Ministry of Textile, Gulf of India, Lapen, Tribal Women's Artisans and National Awarded Sangpi Sabina Teronpi, Phuluni Lem Secretary Jimbu Timung, Phuluni Lem's Chairman Bida Singh Rongpi, Lapen, West Tarabasa English High School Principal, Teaching Staff, School Secretary Atum Chetongdo. Lapen kewangchi lang setame pregjam adim setame lapuson ajaimek deng ponbom lang pusi Sangpi Sabina Teronpi ahinpen ningjepo. Phuluni pen nang kiloberta Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel. Channel silang anak tumpakan sekali kakak bajurlo. Beneng aningkan manta itu lasan awareness pen demonstration lah school here itu lah Gulf of India pen baita aningkan manta adu lasi Junenga bangke rong nihang sekolah rong ipurong nihang lo si pedolo neng pen dili tumteng lo ladak West Tarabasa sekolah rong si demonstration and awareness panjang lo ini la bangke sonpli isike mir kabonai lakan isike lekikrong isike herak etak isike kenen bunyi na puson si nilitung aku West Tarabasa koloni homostia long si ako peneng kan ako ceng dilo nasi dito mako ke ceng pen alang itu Ministry of Textile along kira naman isa la amen naman Romid Roy lasi alang peneng naman gedang bang lo la pendak nang cirap nang citu dun atum alang chairman ladak sekolah lo secretary president latung ta penang anang cerap dun no nang cerap dun man latung sinang cerap dun si pini pacun no tapi non iprang sitami koson si ki pacun project lima aku koson si claim tu ibang ke tapan ke morning tapan demonstration aku tak aku ni kom jadi kasi aku lasana bang laki ni thong ven aning kan manta ta la artisan I card ke do tum ang abang ke pinda ba ku cheng ku la ke Tarabasa fila long la ke ban thong kep pinda la ni tho ni chiklo jam thong ma phan la artisan I card do tum phan ang si chiklo jam thong ke nen lem bu la so aku thak pinda ben aku hala dak ta cheng son और आई एम हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन ऑफिसर पोस्टेड एट नॉर्थ ईस्ट रीजनल ऑफिस गोवा बिजनेस प्रोग्राम जो कि स्कूल्स या कॉलेजेस के बच्चों के लिए चला रहे इट कम्स अंडर स्कीम ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट अंडर MSS स्कीम और इसमें बच्चों को लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है और उनको अवेयर किया जाता है जो हमारा रिच हेरिटेज है हमारा जो इंडियन क्राफ्ट है हैंडीक्राफ्ट है उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बच्चों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ताकि फ्यूचर में एज अ करियर ऑप्शन भी वो हैंडीक्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने करियर में चलता रहता है मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट में सारे स्टेट में हम लोग चाहते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करें
तो काफ़ी सारा प्रोग्राम हो चुका है और अभी और आने वाले टाइम में और भी होगा। तो पहले से फिक्स नहीं होता, तो अभी तो खैर ईयर एंड होने वाला है, तो हम लोग का भी मतलब पूरे ईयर में अब तक लगभग 40 to 50 ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चल चुका है। Daithor taunang ni pusi rong inkoira trok arong rong asaratum chingrum si committee ke sengpon. Pini arkoi ni phai kep ningkan surihinira inkoira porni lakha inkoira trok dua bargri MSC constituency angkang under lang tukterang arong rong asara hemalong rong inkoira trok arong rong asaratum chetong si. Daithor taunang ni pusi committee ke sengpon. Labangso Daithor taunang ni T Hekpen DTN Chedon Sarpen Arpu Kachepekpon Laki President Sri Jiren Terang Vice President Sri Jiten Hanse General Secretary Sri Sarsing Terang Assistant Secretary Sri Jonaram Terang Assistant Secretary Sri Borsing Ronghang Advisor Sri Mensing Terang Advisor Sri Gobin Teron Advisor Sri Andrew Sinar Lasi Daithor town nang bikokpen thangnat ka chingthur mate development avilang town pulote misen chingthur pik nang chilang pusi ningje ponrinti lapen longle khajana ador nangke patpik ajok puta ningje ponrinti dua barguri pen nangke lo berta adverson ko report Karbi Anglong News Channel Eke news kumanta nalihin pen to palo sige ni tumpini da ke dui pangke rong saluan rong ko rong salpen kitong tong ke da hitong lo apen ke ni tum da ke koi tingwa yalam ke taun ko solam ko taun bang ke nang ni pu phang ali cha non mat ke ni tum taun bang ke rong tadi lang po la si ke deng bang ke asap atola te di Lasi, neng seksi, bu pada tahun nang ni bukan kali, tahun makai nang po sita, itu makai non makai punya lah. Tapi, limen makai asing terang, dark Daithor, proper Daithor, besar terang arong asal. Tapi ni tong sekot pen Daithor hawarang kang along bikhekoi town committee pu alam the pen ajok niltum kadagoi rong asar rong koira trok arong asar atum pen don mekar tum ta dolo ketong rapet pen kechingwai tong sekot pen alam thegela pehlo je non aprangsi lam the ningge aprang tilicho sabsu nelojo na tu media hoi pen na chetong dun thek labang so lam klar nang kai en nang en thekapot kadawai na tum phan media tum phan ta kadom pajiriglo lapen Karbi Anglong kang kadawai media tum phan lapen lahin aphan ta labang so lam the nang tum ta adi nang pidun tha pusi nilitum kadagoi panta kadom pajirlo sipini nilitum labang so tong sekot pen chingwai nang kokolam the bangke bikhekoi town committee polam thepen asinil tum kadagoi rong asaratum ta bangso town committee ake klema angkung bang prai kechini ni ke thek dunde tasonda dokok lapen rong asun te la ansul se non akasik sakabang thetan puchini si kadawai digak sai dolo lapen non herjong tan committee pen pu ane hemso farman apom kuri kadok weta do kisiman atum ke block pen ki PMAY hem ason si kitin si thur joklo asi non karjilo thulong bangke town committee pen si ki pipon pula bang solong pota kadog weta ke hang do na sila bang so pota ke hang ki piet along bang si kadog mo town committee nang khir pamelo pute tax kadog weta le tum joy ki pen ke kali tax kadog we chi pinai
nasi nonamat tahun komiti nang ni pubangke nilitum labang solam takali pajo pen tahun komiti tanangi data nonamat kedokowe kisung kadokowe kiduk kisung cilang et sini et pensi ilitum teks tamet tuun elang lapen ajak kong awelang pulabang sumat ha pensi kedowe rong sar rong koi trok rong sar tempen cetong silabang solam ti ini kinang sot kecing wai pon lah hello Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me